is a meeting which he asked to discuss those issues, and then Ndumiriri iroiga mucemanio wa Wiper uria uratongoririo ni gavana wa Makueni Kivutha Kibwana urari wa kubanga mitaratara ya kiama kiu turorete mwaka wa 2022 ona gutuika mutongoria wa kiama Kalonzo Musyoka darari kuo. Hamwe na atongoria angi a kiama giki aria marari mucemanio-ini uyu wa kwibanga ni hamwe na seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr na abunge a kiama kiu. Atongoria aya umuthi matiuma na aruna ao a ODM aria manereire kugomera indo cia makambuni matiganite. No makiaria na andiki a mohoro thutha wa mucemanio wa mwena wa Athi River, atongoria a Wiper ni makumithirie ritana ria NASA ria gucokerera maandamano magitetirithia hari bata wa Wiper kwibanga weru mbere ya githurano turorete. Some of what we discuss is how to strengthen our party because our party and its leader, Stephen Kalonzo Musyoka, they are destined for a major role as we go towards 2022. Na kiria kironekana tari kuneneha kwa Njatukano ino thiini wa githurano gia tariki 7 gia gicigo gia ubunge gia Gitutu Chache South, Ciama iria ciobete ngwataniro ya NASA gutire gitarugamitie muhuraniri wa kio kiumbe ario Samuel Omwando wa ODM, Richard Onyonka wa Ford Kenya, Justus Mochoge wa ANC na Andrew Maobi wa Wiper. Makiria kiama kia Wiper ni kionanitie ati ni kihaririirie gucokerera cikaro cia bunge kiumia turorete iria abunge a NASA maragomeire. We also discussed the House leadership as well as parliamentary committees because as we make the decision about going forward, at least those committees should be in place. Nego kuririkanwo muthi wa gatatu hindi iria mutongoria wa NASA Raila Odinga ari na rianirira riria etaga inene mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula dari hamwe nake. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.